Ohore handia da Roni gure artean izatea, hemen Euskal Herrian. Roni ezker abertzalearen eta Euskal Herriaren lagun handia da. Batez ere ezaguna egin zen etaren armagabetze prozesuan egiaztatze batzordeko kide izan zelako, baina hori baino lehen askotan izan du bai ezker abertzaleak, bai Euskal Herriak bere babesa eta bere laguntza. Laguntza eta babes hori guztia eskertzeko modua eta parada izango dugu biharko konferentzia politikoan. Esan Ronik bizi osoa eman duela Sudafrikan apartheidaren aurka eta Hego Afrika demokratiko justu eta aske baten alde borrokan, eta zentzu hortan Euskal Herria aske batekin, Euskal Herria justu batekin eta mundu hobe batekin amesten dugunok eta horren alde borrokan ari garenok badugu zer ikasia eta zer ikasi handia gainera Roniren gandik eta Roni bezalakoen gandik. Ore badascaria. Today I'm very pleased to be in this fine country, a country of a great history, a country where people of South Africa join with the hands of the Basque people in their determination for their justice, for freedom, for peace. So it's a great privilege to be here amongst you. And of course the weather here today is very much like the warmth of South Africa. I'm looking very much forward to meeting all the comrades at the conference. And I bring the greetings of the people of Mandela, the free people of South Africa, to the Basque people. Es un honor para mí estar en Euskal Herria, es un privilegio. Os traigo los saludos de los compañeros de Mandela, de la gente libre de Sudáfrica, a este maravilloso país. Dos pueblos, el vasco y el sudafricano, que han estado unidos durante muchos años.